Za adaptaciju sanitarnih guzlov u osnovnoj školi Svetozar Miletić odobreni 3 milioni dinari za kupovanje aparatov za kolposkopiju za Dom zdravlja Veljko Vlahović, dodatni 1,6 milioni, a za siverni krak kanalizacijni sistemi u Verbaše u naseljenju Kudeljara 8,3 milioni dinari. Lokalna samouprava z vlastného budžetu išče vidvoji dodatni penje, bi še zakončela kompletna kanalizacija u Verbaše, a z Republičného fondu vidvojiše za kanalizaciju u naseljenih mestog opštini. Hvarel predsjedatelj dočasovog organa opštini Milan Glušac. Saradnja također koju moram da nagovestim. Mušim nahlašiť, že i sotrudníctvo s republičnými organami bardzo dobre. U najchodzacim periodze dostanjeme kolo 3 milioni evra za kompletnu kanalizaciju u šitskih naseljenih mestog opštini Verbas i tak rišime aktualni problem. Po zakončenju kanalizacije u celej opštini Verbas, ked od 3 abo 4 mešaci počnje robic linija mulju na centralnim pošorenju za prečistovanje vodi, počnje i dluho čekana revitalizacija Veljkohobačkog kanala.